kublaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wo pat ye ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyaw chape wa hadin wada kudor Phniang-da le tangka chili tarle ye iwo nangku chocho ye te hadin chisngi asngi te hawakam te ne yi idaw kudor Phniang kamte wei wa ile ukudor chocho I hadin chisngi asngi te ton ab iya kani ka video hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhet te hamdam le uye subscribe your new channel wei khanyon how to bell wa tu khanang wayo nang pten chocho phyo yiki video wathame te tons dangi hadin arbnai tam wada khang ya ka luti duriaw namo ka Strait of Hormuz kat wampu ukut kathma hapardi ka US wa ka Iran dakta bhako yeki wo bon kiri kat wam ya yo de ki wo yakit Phniang kam hei por wadang wa ya ka luti we hei ju ipor idor Phniang wathet kile da kudor I nakan ruphaw khande dollar chi barrel chaka chispa nyaw dollar chi barrel we kam waman katte ha India da kudor sindon Phniang petrol wa diesel da le tangka chi liter wei ini desdang ini kasngi wei kam wopen kan mo ini wadep umodi le da dep kan tu uye ki paj ba wopen duna ye lai iwan ne wat hadu wo ye kre na yung kam chi benta yo ye save Phniang kat wadaus ador Phniang wei kam waman katte dami bon ki jingkali wa ile kudor Phniang hadu kadeni wei heyato wa kani ka jingkali ida wa kudor Phniang to wadas at idor Phniang na tre wei nakan ruphaw khandi dollar chi barrel da kudor hadu chispa nyaw dollar chi barrel wei ke India hawathet Phniang ko na ki wi won kiri da thet ko da ka poisa dollar wei kam waman katte ka poisa India le hiar dor bhako wei ki retailer oil company namo ki company wadai Phniang lang wa kan thup ye ka Indian Oil Corporation BPCL wa HPCL da panne ki ye dor Phniang kam jo bai la kam wa source name klem pan kudor yo chan ye ki customer wei na ini da loss ki 6000 crore man kasni iwamut le phau 1000 crore chi banai kamte yo cover biang ya ite iwa da loss ki le da pan ku sen don ki ya idor Phniang da le tangka chi liter wei hadin wa da pan ku ye dor petrol wa diesel da le tangka chi liter le ki oil marketing companies namo ki company Phniang wadai lang dang loss by ki da sanspa crore tangka chisngi kamte ini ikudor Phniang da le tangka chi liter le nto iwo ne slem iwamut daw ye chocho idor Phniang wo ku na ka le tangka chi liter le hadin chisngi asngi nei bha hadu katte wada depan kudor ye Phniang le tangka le ki company dang loss by ki iwamut wat hadin wada pan kudor le tangka chi liter le dang hapo idor 3 hidai ki ye Phniang chaki customer wei la da ya warchaw ye kudor Phniang waki wi won kiri hadin wada khang ya ka luti duriaw namo ka Strait of Hormuz ha India dang duna bha ikudor Phniang nei bha ha India petrol da kudor da 0.8% wei diesel won da kudor da 0.0% kat wa ha Myanmar da kudor petrol da phra phau khan 0.9% wei diesel won da chispa khat 8.9% ha Pakistan petrol da ku da san phau 0.0% diesel won da phau 0.0% kat wa ha Malaysia won da kudor petrol da san phau 2.0% kat wa diesel won da nya phau 0.8% kamte ha India dang dai ki hapo idor 3 hi wei dang loss ki da sanspa crore tangka chisngi wei hadin wad panku ye dor Phniang petrol wa diesel ha India was at dor do petrol to ha Hyderabad wei ite to da chispa chiphau tangka phra phau khande na ya chi liter wei was at dor do diesel to ha Thiruvananthapuram wei ite to da khande phau khande tangkan ru phau le na ya chi liter te tip katu kamon uchia nei bha la da kudor Phniang mut ki wi ki tier kitar le da kudor lut ki wei la dang slem une kathma hapardi ka US wa ka Iran te daus dang sendon da kathma ba nei bha katte le da bon bha kiri wa chakta wei wajar kat wam yo de ki wo lai lai lot na ka luti duriaw te du kini don hi ki wa kwa open snyaw chapi ye subscribe wei like iki video khanang wa yo pten cho cho phyu yo iki video wa thame khub le chibon